intelektualnim autoritetom u svetu? Pa prvo da kažem da je očigledno da sme, jer mi ne možemo da čujemo to baš na mnogo mesta, ovakvu jednu informaciju, ali je ovo ključna u stvari stvar koja je bitna za razumevanje kompletne ove naše slike o kojoj pričamo. Dakle, gospodin Chomsky, uvaženi svetski intelektualac Chomsky, upravo priča o onome što je suština rada Haškog tribunala, ovo kakvog jeste. Dakle, jedan politički sud, definitivno politički sud, maksimalno podržan, sa ogromnim finansijskim sredstvima, sa političkom voljom, sa logistikom kakva se ne pamti, nije mogao da provuče presudu o genocidu nad Srbima i srpskim narodom suštini bez redefinisanja samog pojma genocida. I na taj način, to je ona priča da Haški tribunal, zato je toliko problematični, ne problematični, nego potpuno nema nikakvi pravni dignitet, apsolutno, jer on u suštini pravi genocid nad međunarodnim pravom. Jer definicija genocida koju je morala da se promeni da bi se Krstić optužio, u suštini predstavlja to što je najbitnije, znači to je genocid. Jer je suprotna onoj definiciji genocida koja je u Međunarodnoj konvenciji, koja je pred Ujedinjenim nacijama o sprečavanju zločina genocida 48. već usvojena, ona je potpuno suprotna jer nije uspela da dokaže ključni element te definicije genocida, nameru, nije uspela da poveže nameru. Po toj definiciji genocid je namera određene grupe ljudi da izvrši da uništi određenu nacionalnu, rasnu, etničku, versku grupu ili pripadnost. Ovde nisu uspjeli, to oni su morali da redefinišu čitav pojam genocida. Sad, to je ono što je najbitnije. U takvoj priči slobodni ljudi reaguju širom sveta i kažu, ako to nije genocid, ono što smo usvojili u međunarodnom pravu, dajte onda da uhvatimo ili da definišemo neki novi pojam, a možda da smislimo neki novi pojam za ono što se desilo Jevrejima kao zaista narodu koji je postradao. I samo je vrlo bitno da je u takvoj atmosferi Haškog tribunala izjava jednog Erdemovića, dakle Hrvat po nacionalnosti, što nije ključno bitno, čoveka o čijim kontradiktornim izjavama je napisana čitava knjiga koju je napisao Žermina Olčevikova, knjiga se zove Ključni svedok. I to je, znači, knjiga se bavi tolikom količinom kontradiktornosti da ja ne mogu da ih iznosim ovdje jer toliko ima puno kontradiktornosti. Dakle, stvorena je atmosfera da je izjava jednog takvog svedoka značajnija i jača pred tim Haškim tribunalom od izjave, na primjer, Filipa Mariona, francuskog generala, koji malo širi kontekst čitave situacije objašnjava. Zatim od najvišeg zvaničnika Ujedinjenih nacija Filipa Korvina, koji svesno, jasno, na više mjesta govori da je priča 8.000 čista politička manipulacija, da je realna cifra negdje oko 800, što znači 10 puta manje. Izjave Erdemovića u takvom Hagu jača i od Nauma Chomskog i od mnogih stranih intelektualaca koji se ovim poslom bave, i to pokazuje besmislenost i u suštini tendencioznost Haškog suda, kome nije cilj individualna krivica, jer da jeste, onda bi oni koje neposredno optužio isti taj Erdemović posle 13 godina bili bar pred jednim sudom na svetu, a nisu ni pred jednim. Dakle, da taj Haški tribunal želi individualnu krivicu, gde su ti ljudi koji su neposredno optuženi od ključnog svedoka, koji je bio normalan za svedoka, a nije bio normalan za optuženog, odnosno nije zadovoljavao psihološki profil da bi mogao da mu se bude suđeno. Dakle, ja samo pozivam da svi razmišljamo u kakvom kontekstu, u kakvoj atmosferi je delovao Haški sud. U suštini je delovao kao jedan malj koji ima za cilj da bukvalno namakne jedan zaista genocidni žig čitavom jednom narodu, u ovom trenutku srpskom narodu. Da, kontekstualizacija je reč koju često koristi gospodin Karganović. I gospođa Kandić. Da, ali ovdje se radi o jednoj drugoj vrsti kontekstualizacije. Dakle, pomenuli smo Erdemovića, tog ključnog svedoka, krunskog i ključnog svedoka, ali morali bismo večeras da pomenemo i tu sramnu presudu tribunala u Hagu Naseru Oriću, koji je danas slobodan građanin. Iako je upravo u zapadnoj štampi objavljeno tokom rata u Bosni mnogo tekstova o takozvanim, pod znacima navoda, podvizima jedinica Nasera Orića. Dakle, kontekstualizacija je važan činilac srebreničke tragedije od jula 1992. do jula 1995. Dakle, da li je uopšte moguće razumeti srebrenička dešavanja van konteksta dešavanja u tom kraju i van konteksta ukupnih prilika u
bivšoj Jugoslovenskoj republici Bosne i Hercegovine. Nemoguće je razumeti i to je razlog zašto se oni tako fanatički trude da celu priču svedu na 3 dana u julu 1995. godine, ignorišući 3 godine koje su tome prethodile. Kad bi se sve to kontekstualno sagledalo, onda bi imali sasvim drugu sliku. A što se tiče Nasera Orića, hoću samo da istaknem jednu vrlo važnu stvar, perfidnost manipulacije u tom predmetu. Zamislite da je Hitler bio uhapšen 1945. godine, da ne izvršio samoubistvo, izvode ga pred tribunal u Nürnbergu, podiže se optužnica i optužuju ga za narušavanje pravila vožnje u saobraćaju. To je otprilike optužnica protiv Nasera Orića. Drugim, ja ne želim da opravdavam veće u njegovom predmetu, ali tu je ključnu ulogu odigralo tužilaštvo. Zato što vi, odnosno Srbi, kada govore o zločinima Nasera Orića i o suđenju Naseru Oriću, oni imaju sliku, kontekstualnu sliku njegovih zločina od 1992. do 1995. Međutim, tužilaštvo je postupilo vrlo perfidno i vrlo selektivno, tako što je izabralo samo par incidenata krajem 1992. nisam siguran početkom 1993. ali u svakom slučaju jedan vrlo štur izbor iz kataloga, bogatog opsežnog kataloga njegovih zločina i to je bila celokupna optužnica. Njegova odbrana je bila da je u stvari Naser Orić bio jedna minorna figura u enklavi, da on nije imao nikakve komandne ingerencije. Dakle, ključno pitanje je da li je on mogao da naredi, spreči ili kazni te zločine. Teza odbrane je bila ne, zato što je on bio samo jedan od niza komandanata koji su konkurisali jedan drugom za uticaj unutar enklave. On je bio jedna, tako reći, marginalna figura. Veće je usvojilo tu liniju odbrane. I onda je ono, polazeći od vrlo tanke optužnice, zaključilo da Naser Orić u tim konkretnim situacijama nije imao kapacitet da naredi te zločine, da ih spreči ili da ih kazni. I to je bio kraj priče. Međutim, da budemo fair, već je saslušalo dokaze o mnogim zločinima koji su se dogodili u tom periodu i ako vi pročitate, opet vraćamo se na tu staru priču, taj problem što niko ne ide na izvore, bilo da se radi o presudi Krstiću, o presudi Međunarodnog suda pravde ili o izveštaju Komisije Vlade Republike Srpske, ako pročitate presudu Naseru Oriću, nije tačno da je sud rekao da nije bilo zločina protiv Srba. Bilo je zločina protiv Srba i oni ih navode tamo. I sve to na našem sajtu. Ali sud je zaključio da Naser Orić nije za njih mogao da bude odgovoran. I to je razlog u suštini, ukratko, zašto je on bio oslobođen. Naravno, izvinite, taj ishod je nepravilan, ali sud formalno je mogao da zaključuje samo na osnovu materijala koji je tužilaštvo stavilo pred njega. Da, gospodine Tvrdišiću, mnogo se ovih dana u prilog rezolucije o Srebrenici govorilo o nekim moralnim i vrednosnim razlozima i potrebi da srpsko društvo kroz usvajanje jedne takve rezolucije prosto doživi jednu katarzu, unutrašnju katarzu. Pa evo, rukovođen upravo ovom vrstom argumentacije, jednostavno moram da vas pitam koliko smisla ima, čak i kada bi sve ovo što predlagači rezolucije navode kao argument u prilog rezolucije, dakle koliko sa moralnog i vrednostnog aspekta ima smisla nešto što ne nailazi na odjek u bivšim jugoslovenskim republikama, gde apsolutno nisu otvorena mnoga pitanja o velikim zločinima nad Srbima i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Dakle, nalazimo se na jednom vrlo osetljivom terenu. Kako uopšte komentarišete tu našu sklonost da
se izjašnjavamo pre nego što čujemo stavove drugih.